esifake lokho okumixiwe nasi sezakho ngasekugcineni zomba umgodi futhi uzibuke zifaka lezi zinto nazo kodwa zona zimikise ngokukhipha njani leyo asingathi kunabo leza ezingaphezulu ngalo ngicela ngibukele zona yabona amadlalo vele sekuningi umzimba umbukele zona ezasephuthethini hayi ziyawumba umgodi njalo ziyawumba vele ubone ngathi ngawuzugula ziyawumba uzibuke kahle ngokutshela amasengene ukuthi zona-ke lezi inkinga yazo iyodwa azipheli moya kanti ziyalikhonta lapho hayi azipheli moya lapho ngathi ukhonta bayibelethwe lapho uthi uma uphela umoya bakhontrolwe yilo esesigubhini awupheli hayi zawumba umgodi ngana vuma nangikhaya noma uphelile number 2 abena ngavuma ukhothwaza wathi yinduku mina ngivuma early usadlala ukuthi hayi lo ngishayile hayi lo ngidlalisa lo kodwa hayi ngamtala early ngathi hayi seku number 2 nangampela ngishaba usuku ukuthi kufanele ngane yami nasekumgomo ngayo hayi zawumba bo ngela amateka aphelayo manje agudlini eka nithozo sokuphula njamo la hey ayena isemncane likhulu kunindlame ukuthi mayisina ubone ngathi jabula angisaboni lutho mina into ezithi grazer ngisayibona sokuthuni lodwa hayi umoya ngathi yaphikiswa le